Nama siapa? Ha? Zulaika. Apa nama Zulaika? Korsi. Okey. Okey, tengok ini dia punya bonjolan lah, bonjolan ya. So, the bone sini. Okey, sini semua kosong, kosong. Kosong, kosong. Dua tangan, mak rasa mak. Rasa, tengok. Okey, sah Apa berarti tulang terus straight okey. Terima kasih Allah. Alhamdulillah, syukur. Nice. Hari ini adik Atika telah buat terapi, diizinkan Allah satu keajaiban berlaku. Rasa mana-mana lepas terapi? Tegak tulang Rasa sedap jalan. Okey, tulang tegak tak? Ada benjol lagi? Tak ada benjol Mak tengok sendiri, sah. Puas hati? Bersyukur? Alhamdulillah. Mak ayah itulah kebahagiaan mak ayah, kebahagiaan anak. Okey, rasa macam mana? Lega lah, syukur. Sebab dia anak dara perempuan. Syukur. Okey.